sika bebe eka ene sika ebae ye nim yale no eniga na ha yale eniga na ha eti ye nim no mudi saska ne ye da be no te say parliament form pay akemuda Kweku nan no owo sa ne die we e wo sa owo sa brem me ka brem owo sa nyansa we e no de tra na tu e na waye ne ma bi bukata no ntimi nka e na we free station is platform so de o timi tro challenge ma government Ebusia mama ma wa kwa banfa wo mbra Attention TV na sa Attention TV ni dia no wo nuaba eku papa bi ni na nde wi abride ha ba ye dika osande asem bi anya kasa ye nua Kweku Anan say ye nyina ye kan Kweku Anan ya nan ka o ye dwuma wo Canada Japan ni TV station o ye na 2 no na nan ka na no den iye mistake nan kan ka yo sofo a dwuma de badu onya asam ketwa na wodo neja wo bonu konsan sisi ada na akasa wa akakasa kurubi afa na Addo na onye nunua kan Ofori Atta Covid sika no ho na nda ye bedi ho nkomo na menye hwana menye odifo kese papa wa jidin wo oman yi mu ni dina ojedo anye Prophet 99 prof abahima memo wa kwaba mejo so hima na so ho ye de nyame adumo na pacho wo so e da Christians mo ho ye pa wa ye sweet o mananda Roma oh ye da nyame ase e ma ya mo nkoso ana mo njeje no so ma sa wate ngosra mo ma ondon bebrebe na deja ofina pempema ne we san no ase bebi obedu bia no na eja ngosra na ase nyame shira papa Ken Ofori Atta ena ya kasa nya ewura omanpanyin na Akufo Addo ena Kweku Anan nzu ho asamaba Covid'19 sika Kweku Anan na asem nyina anye de yembi someone de dem sika na awoje no saba sha awude ye course isi a Covid'19 levy itua o senyim yo yes it is still a yetua Kweku Anan abakasa de sisi ayembi Ken Ofori Atta oye finance minister ena onye ye rap na Akufo Addo de dem sika no den na wodere ye na sabe wenya aboa na nche na nwe na wona nam keka se fa so so na edi kana meda wase mamechia ntiefuo na mechia ahwefo amunya daje wiso mu credit wiso mu time ehwe attention TV yes na chia kese ekoma asatemawura na asate hine sena de bia me ye no Bible serade emane nyinche ntoso mi nso ekoma police panyi Kofi Boachi ono so me Bible serade emane nyinche na kosoma memam director Farouk Awahab Mustafa na nche to kwade koma workers amwa ha ani sofu panyi a oda attention ano na me shiramo na o question obisa me ba asam so a na me bisa se etina Kweku Anan no owo sa ne die we e wo sa owo sa brem me ka brem owo sa nyansa we e no de tra na 2 e na waye ne ma bi bukata no ntimi nka e na we free station is platform so de o timi tro challenge ma government that's my question yes o timi tro challenge ma government say government ba bon ti no ba kire cover sika Ghana for eka NPP for penny for ni be eka I hope I remember this week ya me kwa chem a year many strong NPP for chairman bi nobody did did come on am ka say media this time dey Akufo Addo ni omo ye make me vote back come NDC and I said the name just say this is the situation Kufo be ye adwumadin for kwa me kuma mreso out to Mahama mreso no bosu ya Ghana for ginyina na Akufo Addo dey oji eso chom nyina bosu ya wow this Canada ye dey wo man no mo nipa NPP ni strong o say sofo ye ntimi nka oh yeah onu akasa na oye NPP oh yeah strong chairman me more the quantity o me more but o say etimi nka but the only thing say e dey they defend it oh they had defend oh but yes so ye ti o man ehun say there be condition na ye ni Akufo Addo ye di man Akufo Addo na say promise o man no eni niema say o ye support o man no enye ni na ye hu no eti ye ka business Canada Japan tam na akokwa na wo platform so
a woni kene Japan mo no munya mo platform a mo ka about politics yes a memo no aye basa no who defend it ene wo ba asem o fi platform so die who throw challenge e de mo mampanyi na papa obi ba bisa de denti na that time na no wo ho no owo na tu no dem nsem nyina na onyim na wontum anka ho asem na mo fi won ansa na oba be ka ho asem se oho na odidi wo oh ena osro kene Japan oh wa say awiase se ono o papa ko afuo aro mata ma yeso an ne papa no ko afuo ma na ye kodo a oba hu se o papa yo bia ne sahana oba bro bi efum akuti kontombre oba bro bi efum akoto ne banchi oba bro bi efum akotwan ne brode o kire wo kronobo so o papa pentokwa o kire wo kwa faso ya den ekutokwa because o ka tokwa abonti di ba o papa e be gina wachi na dam se oputu adweboni e da hye oti ne person oti asitipu ni se tam na kene Japan edidi epenyefo atem e ka epenyefo ho asem ne kokwa na oni nya na yes ade no yes ba kokwa na ne tani e ka ba o mi asem pe kene Japan se mapamo ba ori mi se foundation na cha to no na kwa na ye den enam so yes what ma say there enti esie no wo kwa kene Japan wo foundation na otu yi no boy ne nam so wo se mapamo na wakasa tia vice president Baumia na time no di MPP for at di Akufo that time so mo ye kwasiafo ne de data na wakasa na wadwen wahi na wadwen wahi that's the question wadwen wahi wo di do ma panya tem e di panya for atem mama no me nyodi dum nyom nyina atem aka se etu wo kira akwala no kwa fa se di panya atem e na kwa no kwa kan bi kwa panya atem di kwa ye strong kwa po wo se mapamo wo yi ni si nchen no o se den no to challenge ma mapanyi se cover the sika on be kire bi ewo o se yi ni si nchen no wa throw challenge the covid sika no brana be kire be owo na papa nkwamo no ore ye de e ha so aso papa de eja 96 ya no o mapanyi no we throw ni challenge wankasa hwa covid sika eno nye dem levi nketenkete aye course na ade a wode keka ho na ade no se owo hode Addo papa Akufo do ama ye binum a ye ta na echi no ama yensa esifom kana asowofo na amo ben no so no omo nya bidinti no omo timi nkasa ba ye binum a ka ye bompa ye eta na echi for say ka on kon 8 years on 28 years ayesere rade pa bo say on yi owuo ya le fi na akwa mu ay na rade abo na ho ba bebe bia ode na du no wa ma yesa asifom because covid sika ya wo ka ho asemi me manya biendi because me manya biendi lockdown e buy no aduani ama me ho ne bi e affect me because me kadem over 3 weeks go 1 month na di say ma tififre akwanya sika to the India na da me say we pressure mu listen sika bebe e ka ene sika e bai ye nim ya le no eniga na ha ya le eniga na ha eti ye nim no mo di sika ne ye yes metiye obi ne kama metiye say ya si panyifo no we be pie fi office ono ma ekolak sa omo portfolio no me na ka kire dollars go na yema no de ko we dollars no de ko we dollars no de ko na so much check no abrag hospitals ehia nuro nurse for sika kem doctors kem teachers kem fire service kem police for the kem soldier for the kem omo bobo ye ho ban na ye ho beto o man no mo no o musika den ko ye ntu o mo pay mu front line for no what I say na so mo go parliament no da be no ti say parliament for mo pay akemu da na papa ba ku bi krampa na say kro ba mponyi de vaccines na waka de covid'19 vaccines no ni nyina no was we ko tue sika bum bi wa brochi de nka was a crowd me edru no wada ba nso da sika no kwayo nso ndru ne mbai sika no kwa ifa o ma che oh o ma che na mo ba ndru no so mo ba no so no expiry date aka edru na o mo test ko fu wo airport no me mo bi gudan mu okay obi di fi UK ba Ghana ha na odi bi bre mi odi bi bre okay odi ma me no
ne odi be hye ohunim ya de tintin bi saa to say dua ana cotton wa no odi be hye ohunim say no yi da hye saa 3 times insuo no won sa mo ma aya mo check mo message say bia onye mo saa small seed say cassette bi kitikiti bi test we no ebi ya odi to won say won no wa hwe dokito begu edo no e small konku bi say edu be hwe do yakra bi da gu na dia soso e da gu konku num eti no se me de we no era ohunim na me yi na me da room say 3 times a na me da ra o de share insuo num me wi a na me hwe gu saa testing we no tube no so say obe say e move e ko red one red ana black I think black or so sa kala me no enya control red ben da me say danger ba say anko e move na say an show bibia na ni nyina show black and I say line was a line no e say black was a brown e show na da me say uni covid sa draw we no sa nyama we no abrochire e free abrochire free ni pa bo say o say 99 ade we abrochire de ma e chiche ma free so me na so me bedu airport no ya ma me tue sika we airport asi me me go test me say na say we de e bia na gu me bag mo this airport sika mo ji airport no nyina sika na wahin I want vaccine now. Sika na wahin vaccine say do no free free abrochire de ma free no me say e free me obi de bi bre me e free e che de me sika ni nyina akoka covid sika no ho e wahin that time pa do e fu play bag Ghana omo ba ni nyina mo test ye ni pa na ye test wo ho oba wo so say test no santua over Ghana cedi 9 million or 8 million which is $150 bisa ontia anso no be pia ba bontin etino ne kwakwa na ka ne de ye totally 100% say e wo sister no yes ana kwakwa na nakasa no say o kasa o mapanyi no te because say o kasa o mapanyi fo no nyina te na papa mambisa o insisi ana wa akoye dem no so kasa nkrofo be fa ni serious dey yeah really oh adai the sisi ana akoye bibi today okwa ha na wa ba ha debi say first no platform no was no nya kwanya nkasa yi oh okay eti say ni owo aha stage we so no ebia ni be won me koso wa ha no ma o di ba air obetima kasa ba won timi nka obe defend it but so just station na kwa no ko new station so a o wa kwanya se obetima bebie na me so against that station we and they say o se kana Japan na o se na ase no o timi kasa ntia o ma panyi e na o timi yi MPP abane to but kokwa na you know the secret about the government in power you know the secret about kana Japan kokwa na betima ka kana Japan ho ase more me meet me nka okay because you know him very well okay yeah ori na na koba eto beti maka kere Japan ni me bi oye e wo suma se kwakwa na beti maka ba me na te na de so ka se me kwa kere Japan asema me twen se ni be ba asem na asema be ka no ma just e de kan bi yes oye no kwa papa Kweku Anan okade ori ka kene Japan no ho asem pa de a obotum na wa ransom bebrebe odegu ho ebusia ma me sanka obiom de Attention TV ene wenu ogudu arehwe bo mo na subscribe ate e subscribe wi a na emi adoma no do wi so na emi a share na to egu frama no mu dem no be ya wo nua bi so ono so ne nsa be ka bi na wa ye yi wete wa hwe bi eku papa bi ni obofo osofo penyin papa 99 papa o last comment na fan sorry so oh kakra ma tuna kan say Ghana for yenya gidie ne hu say achia yemu ye amen na senate bia no MPP aba mo de ahwamo but the time will come yebetu aba to ne de yebetu ba yebetu no pa so yebetu no pa be me say de mfa me vote ma MPP bio no kwa de ba ko pe na makato and me fama almost biom because the way I expected Akufo no enye ni nie oka all the politicians for nyina no oka the man na bema o jane na so a ono no o chisa corrupt sikadie se bia to trase ne mabasa basa na Akufo it Ghana for nyina wa roshimo ni mu say na Dubai be yi
also no mapanyo ba wa fropo chobia wa fropo chobia te me ni hwika de meka se nyame hyira mo mamunya adaje ti nyame ka mo ho na makoma so de bi awade ye den enyema mo e wo Kristo de muti so hia pa ba betima frame no ma we fa no ma we na frame 0249 05 02 78 0249 05 78 nechi usubia say ya leo krata semu adwuma semu eden ohaw na da so enema ababon mo ya diamon frodifo 99 me yenka ya samu nkire me o frame na rade be na me so de ajo o ye nhira every Tuesday me ye cancel free o abrekuma me ngisika mo ye ne papempem kama hwe obia free yakopɔ se adom no be di ma kwa mo so fa makwa etimi di ama free na me hyira hwe ma kire kwan na bra oba me yenka wasem me ameka wasem a kire o Kristo dimti amen. Amen. Ebusia yede wase bebrebe. Attention TV enda ya ye nhira papa. Prophet 99 yete nenka no. Eku papa bini. Meda wase bebrebe. Da anya adagire pa na ahweme. Nyankopɔ ni nhira o. Ye besan so ehia.